I onda ga je pogodio ravno u usta. Ima boraca koji osvajaju naslove. I ima boraca koji spisuju povijest iznova. Aleksandar Usyk pripada drugoj kategoriji. Neprikosnoveni prvak u cruiser kategoriji. Neprikosnoveni prvak u teškoj kategoriji. Prvi koji je to postigao u eri 4 pojasa. I ove subote ponovno ulazi u ring, ali prije nego što vidimo što slijedi, moramo razumjeti kako je stigao do ovdje. Ovo je priča o najdominantnijem teškašu na svijetu. Usyk je rođen u Simferopolu, mirnom lučkom gradu na obali Crnog mora. Kao dječak, njegova strast je bio nogomet. Brze noge, stalno kretanje, teren mu je bio bijeg. Ali njegov otac, discipliniran čovjek kojeg je oblikovao vojni život, vidio je nemir u svom sinu i upisao ga u boksačku dvoranu. Bila je to najbolja odluka koju je donio,